Svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas otvaramo opet 10 paketića FIFA World Cup 2026. Tako, krećemo. Saudijska Arabija, grb Kolumbija, Andes, Malo Ugarte, Fabio Ruiz, Maroko i Vez Forana. Imamo Nehem Mabuaku, Josip Šutao, to je novo, Iran, Zelenorudski otoci, Švicarska, francuska reprezentacija i Wout Weghorst. Mislim da sam izgubio jedno 5 paketića, a pokušat ću pronaći kod kuće. Mesen Ben Said, evo, digitalni ne možete skenirati. Aus Jason, Niko Pais, Joško Gvardio Dupuj, Usnen Uranov, oba Bjelokost reprezentacija i Dupuj Markus Hohn prezident. Dalje, Wesenberg Turčin iz Katra, Švicarska, Katar, Joao Pedro Dupuj, Brazil, Oran Gil i Dan Oud. Nadam se da ćemo u ovom videu dobiti ekstra sticker, ali vidit ćemo. Nasen Havodžak, reprezentacija čini mi se Irana, ne Maroka, Južnoafrička republika, Austrija, Marcelo Ruiz Dupuj iz Meksika, iz Švicarske Romeo Faruz i reprezentacija Jordana. Južnoafrička republika, Katar, Maroko, evo ga reprezentacija Argentine, Roberto De Paul, Kozan Eriko i Max Corbona. Ostalo nam je još 3 paketića, osim ovoga sada, tako da, december, digitalni, izvolite. Spaksane Gazna, reprezentacija grb Meksika i Luka Modrić! Dobili smo Modrića, sad svima na to savjetovati subscribe, naravno. Njega ćemo ovdje posebno staviti. Mozen Almaradi, Hosben Mejeri i Mars Gueni iz Engleske. Paragvaj, Karem Al-Skulu, Južnoafrička republika, Japan Joa Ita, Meksikanac Joršelejz, Jon Čukua iz Škotske i Hugo Ekirte. Poslije ovog paketića kojeg savjetovati nam je ostalo još samo jedan, tako je iz Haiti, Češka, Zelenorudski otoci, Paragvaj, Egipat, Nizozemska i Švicarac Glano Aksta. I zadnji paketić. Evo ga, Amir Dedić, Bosna i Hercegovina. Nećemo staviti tamo. Digitalni, izvolite. Amar Ešhijev, David Raum, Komazmen Tekahave,
Florian Balogun, Šaroki Kazdeh i Andrej Kazbijova. Tako da, dobili smo Modrića i Dedića. Najsretniji sam da smo uspjeli dobiti i kapetana naše reprezentacije. Tako ljudi, ako vam se svidio ovaj video, lajkite ga i subscribe na moj kanal i pozdrav!